clear tu te chibai ule tun tum chu Iran US politics lam kan ngai thladon ani Iran Supreme Leader in uranium chungchanga Iran din hun asoi chiang ta Donald Trump a chhanglet mai ni som ni pakhat nimin khan Iran Supreme Leader Mojtaba Khameinei chuan Iran uranium thlorfim to chu ramdang emo Iran rampo na da son ani lowang ti in thupek achwa Iran official te soidanin Iran hian uranium akol lo chuan US le Israel laka ahim lova andu huna Iran anrun le theidonani anti US President Trump chuan Iran Supreme Leader hi chhangletin Iran hian enriched uranium akol hi US in a phaldon lo Iran atangin kan la chuak don kan mamo lo kan du hek lo Iran hian akol kan phal lova kan la chuakang kan ti chevek don ti in White House reporter te ma asoi Israel official te soidanin atomic bomb nuclear warhead siam theina uranium hi Iranin akol don lo chu US Iran dila atel nge yang ti in President Donald Trump chuan Israel alo tiam to ani ti in Reuters anril Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iranin uranium akol chung chu indona atop kan ti thailowang ti in alo soi to bok Voin Khan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi le Pakistan Interior Minister Said Mohsin Naqvi chu thlirna in muin US Iran dila har satna la omte an soidun US Secretary of State Marco Rubio chuan nimin khan US Iran negotiation indorna thutharlom om ti in alo soi to a remna twantling siam turin Pakistan hian ma alana salhe ani nithumlai thlirna Pakistan Interior Minister hi acham to a masonna omdonani chuan Pakistan Army Chief Asim Munir chuan Tehran apan venghal donani heti lai hian Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif chu naktuk hian Beijing apan dona Iran norkal turin China angen don niom takani Iran sarkar chuan voin thlengin internet alo ofa nisom riat pali lai anita Khawvel history internet off reiber an nimek Iran ramakan piang lo hi van nei takkan ni Donald Trump hun anga to lo Capitol Hill Iran war du lo na asang ta hle Republican Party an mang ang February ni som ni pariat Operation Epic Fury atanga chiar chuan ni som riat pathum lai aliam to a US War Power Act ang chuan Iran war ni som ruk IRA chunjom le turin presidential power ringot atok lova US Congress chu Senate le House of Representatives in an pompui angaya hei tak hi Trump admin ta na thil hopur tak ni in America dan puyang chuan Donald Trump hian Iran war abei zom thei talo ma se Trump admin chuan War Powers Act soi buai dan azonga ceasefire puan ani a ni somruk kan lain dolo chuwangin War Powers Act 1973 hi Iran wara man thei ani lo anti vetlat US House of Representative member Gregory Mix chuan mai ni som ni pakhat kaini lam hun bihchiara nizan khan Trump admin dan tumin resolution apuluta ma se Republican Party chuan an chak don lo tian thria tawangin vote thlak an rem tilova June thla thleng ti khotlai an du ani US House of Representatives a hian Republican Party chuan member zanhi som pasari nain Democrat chuan member zanhi som pani an naya seat ruak pangale independent pakhat omani Senate lama po Republican Party din mun hi ader thong viau maya tun din huna Republican Party chuan senator somnga pathum nein Democrats lam chuan seat somni panga an naya independent pani anom mek House of Representatives le Senate Republican Party chakna hi atam lova simple majority a po ahniam ber pol ni in Republican member pali pangaten President Trump malakna an thlop lo chuan Trump admin kut hi an phuar theidon tlatani manni khan Senate lama po Republican Party din hun athalo takzeta Iran war ti top tumna chu andang hne lo leklekani Republican Senator pali chuan Iran war ti top andua Republican Senator pathum chuan vote pedu lovin anom lo boka chakjok om lovin tai vote anin zat chia ani May khalai hall Capitol Hill boruak en chuan President Donald Trump hian political backup Iran war chunjom natur amu arinom talova Republican member te point an puhi chanlui an tum tatlat lo ni in alang
New York Democratic Representative Gregory Meeks chuan US Congress hian mo phurna lian tak anaya abik takin indona top hlei thailo turang chi phei hi chu kan thlop turani lo resolution kan vote le huna chuan kan chak to nge ka beisei ati House of Representatives Democrats member zinga Jared Golden chau Iran war thlop tu aoma ani po hian vote le huna chuan resolution ka thlop to don ati Republican Party shrimshrim hian Iran war hian thlopa Iran nuclear facility ti chiat hi an thlop viawani amaro chu Republican member thenkhat hian danina phut angin nisom rukapel to chuan Congress phalna la ka ngai an ti a Iran war an thlop rualin War Powers Resolution of 1973 hi palzu tel an tumlo Pennsylvania Republican Representative Brian Fitzpatrick chuan dan kan zom turani atimau mai Beijing atanga le nuwa Trump chuan Iran war tho ni na beile atuma ama soidanin ma se ahuna thlendon trepa athul le a Project Freedom ang bokin atak mutura om thin lo Gulf ram tingen na wanga thul ni in Trump chuan asoya ma se voin thlengin mason na mutura la om lo ani US President le Manipur CSO tain an na chu deadline ultimatum an siam fawa an ma ni vekin an thria le thin heti chungchung hian Trump chuan asipaite in ringrenga om turina cha US pom thei Inremna om lo chuan indona na sajok om le don Trump chuan ati Republican Senator Tom Tillis hian Trump laka War Powers Resolution hi ado zong in vote apethina ma se ani po hi Trump malak du dana alom lova Defense Secretary Pete Hegseth du khoplona anei ve tabok hetiang din hun chiang lo taka Iran war om hi Defense Secretary Pete Hegseth ni khwalo wangani ati Illinois Democrat Senator Tommy Dekwat hi Iraq war alo telveto ani Iran war chungchang soin indo hnuwa Iran leadership le Strait of Hormuz an thunun dan en hian tunma in Trump hian ati harsa zo kani ati Republican Party chuan War Powers Resolution phar angam to lova achan chu Iran war hi titop ani don wangani mei thla chu ani ni nita se June thla resolution hi kan pharang anti a Donald Trump hian Iran war tho ni na tur hi hun anga to lo US Congress in Iran war hi titop ta se Trump hi achazui thawangem ti zona aum thaita a kumsang ni som ni presidential election results po khati khopa asoi buai du chuan dan pon theta chet hi apoisak arinom lo ma se kumsang ni som ni le sang ni som ni paruk adanglam na chu Trump hi kumni nuwa chuan president ani to don lova achu theidon talo bok putar ve mai ani to dona president Trump ni manzo nuwa thubuai nei zui wak hi achak to lowang hadam taka chol hi adu ve to arin omani